İmam-ı Azam'ın azaptan kurtaran meşhur tesbihatı. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanel ebedil ebed, Subhanel vahidil ahad, Subhanel ferdis samed, Subhane rafi'is semai bi gayri amed, Subhane men besatel ardı ala ma'in cemed, Subhane men halaqal halqa fe ahsahum adada, Subhane men qasama rizqa ve lem yense bi fadlihi ahada. Subhanellezî lem yettehid sahibeten ve la veleda. Subhanellezî lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Subhane men yerani ve ya'rifu mekani ve yesma'u kelami ve yerzuqni ve la yensani. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.